Ya non ya mie ayam nah mie ayam baksonya. Mie ayam bakso, mie ayam telur ya. Oh mie ayam telur, oh nggak mie ayam telur. Ay, mag-isa ba yung kala pa isi ko pati jualan gitu. Kaya yung manawag. Pemajikan orang mana? Nasib. Komplek mana? Talok. Talok mana sih? Oh Talok mah dekat stadion Gunung Stadion itu kecamatan. Lewat deh. Oh lewat deui. Kodinya semet. Bos, bos endog. Ini kemana menuju? Endogna manggeus tunda di dieu heula. Tunda di dieu heula. Geus plastikna picen bosku. Sebenarnya kamu goreng kamu. Hah? Bagus ya, mie ayam endog ngaranna. Plastikna picen. Terus dikumbah ya telurna mah tadi. Boleh. China kalau ban. Oh China kalau buan picen China semet. Aing mah saat baik kan China. Terus nanti semet deh. Nah, Bebek jangan dicoba kan. sense. Spesial ya nya. Spesial. Pakai bakso sekalian. Iya ayamnya ya. Ayam Ayam non ya. ayam mati. Ayam mati. Kalau ayam hidup tuh nanti lu ribut sama ayam. Oh siap. Pakai telur dong. Iya, pakai bakso. Cakep. Wih, ulah dibere cayan deui, sorangan mah geus saya cayan dibere cayan deui. Mabok cai urang. Lain mabok canda lain. Lain mabok cai. Coba gaya heula sakedeung. Cuma kesambal tuh ya. Oke, bosku. Awas. Beres saus. Kecap. Kasih kecap. Terus. Cakep. Pegang lihat sini bosku. Nah, harganya berahaya. Plus telur. Kolesterol cukup 15.000. 15.000. Murah meriah tuh bosku.